الخير، ازيكم يا حبايبي؟ هنفطر النهارده سمك بقى. تعالوا شوفوا نضفته اهو. قلت اوريكم وانا بنضفها. جبت نضفته زي الفل اهو السمك. بس انا وانتم طيبين. وده مراكيلا اسمه ايه؟ كاسكومري اللي بيقول عليه اهو. جبت كيلو منه وجبت من التاني دي كيلو ونص اهو. نضفته واخليه زي الفل اهو. اعمل بقى الثوم والخلطه بتاعته وارجع لكم تاني. كل سنه وانتم طيبين. حطيته في ميه وملح ودقيق وليمون، نقحته بتاع ربع ساعه. نقعته في ميه وملح وليمون وخليته فل اهو. اعمل له بقى الدقه واصفيه وارجع لكم تاني بقى. عملت كمون وعملت توم وفلفل وبتاع وليمون وعملت الدقه اهي. فلفل اخضر وليمون وتوم وكمون وفلفل وملح اهو. اعمله احصر عليه ليمون. شوفوا زي الفل ازاي اهو. حطيت عليه فلفل اخضر وليمون وتوم وملح وكزبره والليمون وخليته زي الفل اهو. هتبله بقى وارجع لكم بقى لما اجي اقليه. اتبله كله وارجع لكم تاني. جبت عملته اهو كله، تبلته وعصرت عليه ليمون كله اهو. اعمل ايه بقى؟ جبت بصله قطعتها، حط عليها ملح عشان انا حاطه ملح برضو عشان ما يبقاش حادق. كمون، وحط كمون في التتبيل. اعمل كده. فلفل اسمر شويه بسيطه. فلفل اسمر. وقعت اجيب الكزبره، وقعت خدت حبه منهم اهم خدتهم اهو. شويه الكزبره جاي ضربهم كده، اعملهم كده. ده عشان اعملهم في الفرن. هو السمك المكاريلي ده اهو كده اهو. اروح جايه عامله ايه بقى؟ حتى جايبه طماطمتين كده مقطعاهم، طماطمتين، فلفل اخضر مقطعاهم، فلفل بس حطاه على البقدونس وكزبره وشبت اهو. شويه طماطم دي عاملاها كده، اعمل لها فرشه جميله ازاي. فرشه اعملها فرشه فين عشان احطها في الفرن اهي. دي فرشه المكاريل جايباه بقى كده. انا متبلاه وحشيه ومنضفاه وعصر عليه ليمون اهو. مقطعاه ومخليه. جايه برضه حشيه كده اهو. حشيه حاطاه كده اهو. رايكم يا حبايبي؟ خليكم هديه. سمك بقى يا سمك 100 100 اهو. نجيب التانية كده اهي. سمك يستاهل بقكم. كل سنة وانتم طيبين اهو. اجي احطها كده اهو. اجيب بقى الحبة من التتبيلة دي توم انا كنت عاملاه متبلاه اهو برضه اهو. هنا برضه شوية كده الخلطة اعمل بقى. اروح جايه عامله ايه بقى؟ اجيب شويه زيت، احط عليهم حبه زيت اهو. مش كتير، زيت صغيرين اه بس لما اجيب استني يا حبيبتي. اجيب اسمها ايه يا ربي؟ اهي صلصه. عاوز بس مش صلصه بس. استني ما تقفليش. على شويه زيت. مفيش فرشه هنا؟ عندنا فرشه. ايه معلقه صلصه على شويه زيت. ادور على فرشه ما لقيتش. صلصه على شويه زيت عشان ايه؟ وشه يطلع حلو كده احمر. البنات الحلوه اللي ما تعرفش عشان ايه؟ شويه زيت على ايه؟ على حبه صلصه يا حلوين يا معسلين يا مشربطين. كل سنه وانتم طيبين يا قمر. خشاشه بقى الفرن ونعصر عليها ليمونه بقى. نسيت الليمونه. بجيب بقى ليمونه اعصر عليه وليمونه كمان. عصر ليمون كتير طبعا. انا عصرت ليمونتين 3 برضه.
ادخلها بقى الفرن واوريها لكم يا حبيبتي. جيت وخرجت بصل عشان اعمل الرز ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بس تحمر وبعدين ايه برجع لكم تاني. حط البصل اهي تحت الرز اهي. احط عليها مقادير السمك اهو على النار كده اهو. وطلعت وقت المسمى الرومي اللي طلعته اهو. طلعت اهو. طلعت شويه اهو مبقي تاني. هذا البصل لازم تحمر تحت ايدي يا حبيبتي. حط بقى معلقه صلصه. ونعمل الرز. الرز الاحمر على الرز على الرز الاحمر بتاع السمك خليه تحفه. على بقى الرز غسلاه. بجيب ملح وكمون بس. بجيب ملح وكمون. كمون. الرز بيحب الكمون بتاع السمك. بس ده ايه ملح. معلقتين الملح. قلب. احط بقى الميه. ميه بتغلي. هو عشان الليمون بتاع السمك. في بقى يا حبايبي وريهولكوا بقى لما تغلى. صلاة على النبي. هادي الفطار اهو. ادي السمك ادي السلطه. انا مروق الرز. يلا تعالى يا حبيبتي. الرز اهو. اللهم صل على النبي. الرز تحفه. كل سنه وانتم طيبين. الرز عامل ازاي؟ شفتوا بقى السمك اللي في الفرن. ادي بس الفرن وريهم السمك اللي في الفرن. ايوه السمك تحفه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. طيبين في فيديو جديد. خلاص بقى يا حبيبتي يلا بقى.